Ja sam Elvir Velić, sokolar iz Sarajeva sam, član Sokolarskog udruženja Trnovo. Nekoliko godina već imamo registrovano udruženje, trudimo se da sokolarstvo podignemo na viši nivo i da sokolarstvo dovedemo na onu granu kako je to nekad bilo prije Drugog svjetskog rata, jer Bosna i Hercegovina je jako poznata bila prije Drugog svjetskog rata i najduže sokolarstvo u Evropi se zadržalo u Bosni i Hercegovini. To vjerovatno vašim gledateljima i široj populaciji uopšte nije poznato, ali sokolari u okolini Maglaja su sokolarili do početka samog Drugog svjetskog rata. A za vrijeme Turske sokolarstvo je bilo, da tako kažem, grana privrede. Znači, postojali su ljudi koji su hvatali, trenirali, lovili znači, sa pticama, grabljivicama, koji su bili oslobođeni raznih poreza. Imali su svoje posebne ovlasti da jednostavno mogu uzeti neko pile iz gnijezda ili uhvatiti divljeg sokola ili jastreba ili kopca. Trudimo se da imamo ptice koje su uzgojene u zarobljeništvu, znači da ne hvatamo ptice, grabljivice koje su znači, iz prirode, jer to nije naše vlasništvo, to je vlasništvo države, vlasništvo društva. Tako da sve ove ptice koje mi posjedujemo su sa zatvorenim prstenom, znači ptice grabljivice koje su rođene u zarobljeništvu, vještačkim uzgojem, znači ručno hranjene od ljudi, tako da puno je lakše i puno jednostavnije da ako hoćete kupite auto ili kupite psa, onda kupite sebi pticu. Postoje ljudi odgajivači koji se tim bave. Čak imamo mi jednog u Bosni i Hercegovini, naših prijatelja i kolegu Percu Dodika iz Čapljine koji se bavi umjetnom oplodnjom jastrebova, uzgojem jastrebova. Niko za sad još nije uzgojio sokolove, ali nadamo se, pošto u okruženju sve zemlje imaju već uzgajivača sokolova, da će neko dogledno vrijeme biti i uzgoj sokolova u Bosni i Hercegovini. Ptica koju ja držim na ruci je mužjak sivog sokola, težak otprilike na neki letnoj, znači našoj nekoj sportskoj težini, da tako kažem, oko 550 grama. Nema naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini da nekoj svojoj narodnoj lirskoj pjesmi nije opjevan sivi sokol. Znači jedna fantastična ptica koja je u prvoj godini života, on se još nije promijenio. Vidite da on smeđe boje, znači ovo će sljedeće godine biti sivo i svake godine sve će biti sivlje i sivlje, znači kompletno njegove grudi. Krila će da promijene boju, tako da će onda bude znači, sive boje, pravi sivi sokol. To je najbrža ptica na svijetu, u stvari najbrža životinja na svijetu, je zabilježeno da se obrušava na plijen iz vazduha na 320 km brzine, što je nedostižno za sve ostale. To je neka fascinantna brzina kojom on lovi, gdje plijen, ako ne može da ga direktno zadrži, znači on ga udari jednom ili dva puta, obori ga na zemlju i onda priđe dole. Usmrti ga svojim specifičnim kljunom, znači sivi sokol imaju, otprilike svi sokolovi imaju jedan mali kljun, ovdje jedan mali zub na kljunu, gdje mi sokolari sivog sokola nazivamo jednom humanom pticom. Znači plijen kad uhvati, on taj plijen znači usmrti prvo prije što počne da ga jede. Dok recimo kod jastreba vam se dešava da jastreb bukvalno uhvati plijen pa jede živi plijen. Plijen je još živ, još se vrti, a jastreb je takva grabljivca koja je malo i plaha i on želi što prije se najede. Što vidite na snimku da se ovaj mali sokolić, pošto je on imprintovan, znači ručno hranjen od ljudi, sad on smatra svog sokolara, čovjeka, svog vlasnika, smatra u početku zamijeni ga za roditelje, znači za oca i majku, a kasnije ga smatra i za seksualnog partnera, tako da vještački se oplođuju, znači mužjaci daju spermu. Pa zbog ovog, znači to je njegov zov sada da ga nahranimo. Khaled Idrizović, sokolar. Radimo danas trening sivog sokola. Danas ćemo raditi trening visine, to jest na mamac kačimo na dron koji dižemo u visinu, puštamo sokola da se podigne što visoči i da dohvati to. To bi bio neki kao kondicioni trening. Zato poslije toga slijedi nagrada, znači da se nahrani do fula da bi on to zapamtio, to je neki stimulans. Kada se ptica podigne dovoljno visoko, hvata plijen, obrušava se s njim dole, ima jedan padobran koji mu služi da ne bi nosio taj mamac lijevo-desno, da bi usmjerio pticu prema zemlji. Faktički uči da lovi, tako reći kao u prirodi. Kad se to završi, onda komotno se može loviti s pticom, ona će napadati ono što pas podigne iz prirode. Pas mora da je tu u prirodi
on podiže divljaš koju Sokol hvata. Znači ovo je trening i sa psom, on vrlo dobro zna šta će Sokol sada uradi, on će biti tu u blizini.